Nommer 1 gaan aan Marizel Ferreira, gemiddeld 91,7%. Tweede posisie, Johan Tij Polse, 91%. Ek ons kan vir haar ook later doen. Nommer 3, Roan Polse. Vierde posisie, Karl Marits. Vijf goud, Jarika Stapelberg. Jarika. Zesde plek word gedeel en vra net om verskoning. Pieter de Tooi is afwesig met verskoning. Dan die ander nommer 6 is Karen Basson. Gemiddeld 86,2%. Achtste posisie, Karel Hultschaft. Negende plek gaan aan Janay Koetser. Saam met haar in die negende plek, Andrea van Jaarsveld, wat ons ook verlaat het, sy het ook verhuis. Seuns en dogters, baie geluk, baie dankie.